nongeye kuba ikaze rero kuri uyu munsi. Uyu mubona ni umunyarwandakazi Miss Mutesi Jolly. Aha rero ari kwerekana ubwiza bw'inzu yujuje. Inzu bikaba bivugwa ko ifite agaciro karenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu rero akaba yarabaye Miss Rwanda wa 2016 kandi akaba ari umukobwa uri kuzuza imyaka 29 kuko yavutse muri November cyangwa se mu kwa 11 1996. Uretse kuri ibyo, uyu mukobwa yatwaye igihembo cya Best Motivational Speaker of the Year mu gihugu cya Zambia. Uyu rero bikaba bivuga ko iyi nzu kuba yuzuye cyangwa se kuba yujuje inzu imeze gutya y'ibwami byagizwemo uruhare n'umukunzi we w'umunyatanzaniya witwa Said Rugumi. Gusa kuri ubu akaba we nta kintu aratangaza ku bijyanye n'urukundo rwe. Rero mbibutsa ko iyi ni inzu nziza cyane mubona ihagaze agaciro ka miliyari y'amafaranga y'u Rwanda.